Kansele ya toropo ya Gaborone e ntsha matakala mo mekgwatheng morago ga merwalela ya bošweng. Lekgotla la BFA le tla tsenya mo tirisong maranyane a VAR mo pakeng e tlang ya 2025-26 ya kgwele ya dinao. Motho e se dumela re gasa ka thamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone nna ke Kgomotsego o tukile. Ke bile wa Reginald Richardson a re semolle. Tautona Advocate Maboko a re puso e tlamehile go tswelela ka tshenyo tota ka tshwetso ya yone ya go dira ditshekatsheko tse di tseneletseng tsa tiriso ya madi mo makalaneng a puso ga mmogo le maphata a puso se e le tsela ya go tlhomamisa fa puso e tlhoafetse ka go lwantsha tshenyetso setšhaba. Tautona Boko o buile se kwa dipuisanong tse di neng di rulaganyeditswe baatlhodi ba lekgotla la ditsheko tsa boikuelo ka dikgang tsa go lwantsha borukutli jwa go gweba ka madi e se ka fa molaong, go duelela ditiro tsa borukutli le jwa go reka dibetsa tse di sa letlelesegeng. Phutego e ne e rulagantswe ke Yunibesithi ya Botswana ka tshwaragano le maphata a puso a rutlwe Monica Setswaela. Go kaiwa ha go le botlhokwa gore lefatshe leno le itseye mothala wa gore le tsamaelana le ditsamaiso tsa mafatshefatshe. Ka jana go setse dingwaga tse pedi fela go ya go 2027. Ngwaga o lefatshe leno le tabo le kanokwa e le kgetho la boraro ka dikgang tse di amanang le go lwantsha mefuta ya borukuthi jwa go gweba ka madi le jwa go reka dibetsa tse di sa letlelesegeng. Tautona o tlhalositse ha ditshekatsheko tse di tseneletseng tsa madi e le maiteko a go netefatsa gore makalana a puso a dira se se tshwanetseng ga mmogo le gone go kganela ditiragalo tsa tshenyetso setšhaba tse di rotloetsang borukuthi joo. And it turns out that this audit can actually be done. And the quote I have now, which I'm going with, says we can do this whole thing for 4.5 million US dollars. And they say 30 state-owned enterprises and the rest of government. Not 250 million for one or two, but around 60 million for a comprehensive audit by international professionals. So the audit will take place so that we can then self-correct as a country. But where, as an outcome of the audit, criminal prosecutions must ensue, they will. And they will not come to me. They will go to the judges. That's their job. Go kailwe ha go le botlhokwa gore lefatshe leno le itseye mothala mo dikgangeng tse go netefatsa gore ga le boele mo seemong sa ngwaga wa 2018 ha go neng go kailwe ha le thaela mo ditsamaisong tsa go kganela borukuthi joo. They say, you said 100 billion was stolen. You said it. It's not anybody else saying it. You yourselves said it. You then went on to say there was financing of terrorism yourselves. So we are looking at you. So the whole world looks at us. Botswana, 100 billion. This is dangerous to the international financial order. Who raised all this? It's ourselves. Why did we raise these things in the manner that we did? The sooner we exterminate the scourge, the better for us as an economy that yearns for prosperity and inclusivity in its socio-economic development trajectory. The Institute for Combating Illicit Financial Flows is part of the University of Botswana strategy to align its objectives with national goals. Mohama molao o rotloeditswe go tlhomamisa gore o tsibogela ka ga tshwanelong ebile e le ka ponyo ya leitho ditsheko tsa borukuthi jo bo amanang le madi. Monica Setswaela, Botswana Television, Gaborone.
Lehatshe la Botswana le khamphane ya Beers Group ba thotse ba beile monwana tumelano ya dingwaga di le 10 ya theko le thekiso ya ditemane mono toropokgolo Gaborone. Go saena mo go konetelela tumelano e dirilweng ke bobedi jo kwa tshimologong ya kgwedi eno. Tautona Advocate Duma Boko a re tumelano e tsisa tsholohelo ya go tokahatsa matshelo a Batswana le gone gore mahatshe ka bontsi a ta kgathagela go beeletsa mo lehatsheng leno mmogo le go dira botsalano jo bo tantsha maduo a pope. Wa me Mokgatitswane ka pego. Tumelano ya theko le thekiso ya ditemane e dipuisano tsa yone di gogileng dingwaga di feta borataro e koneteletswe mme tiisa botsalano jwa lefatshe leno le khamphane ya Beers Group jo bo simologileng dingwaga di feta 50 tse di fetileng. Tumelano e tlisa tsholofelo mo lefatsheng la Botswana le itsholela lone e setseng e reketla ebile le tlhaelelwa ke diphatlha tsa mebereko ntateng ya kolotlase ya theko ya ditemane lefatshe ka bophara. This agreement is about you. It's about the jobs that you need. It's about the hope that you must have in your country. It's about the faith and confidence you must have in the institutions that this country has. But it is also a challenge to you that we must now begin to reconfigure these institutions the better to serve our country better than it has been served thus far. This partnership is an example to us that we can forge these partnerships built on shared values, shared virtues, and a shared vision. Botswana is the best place on the African continent to do business. Botswana is the best place to locate your offices, your factories, all your operations. Bring them here, because here we respect partnerships. Today is a diamond agreement, but also an agreement that goes beyond diamonds, an agreement that invests in the people of Botswana. It starts with a 1 billion pula investment in diamonds development, extending to up to $10 billion pula over the course of the agreement, but one which I believe, under the leadership of this government, supported by De Beers, can turn into tens and hundreds of billion pula of investment. It's a sign of our confidence in this country and a sign of our confidence in the people of Botswana. Lefatshe leno le temane ya ntlha e boneng mo go lone ka ngwaga 1967 le letile ka tsholofelo go bona tumelano e godisa mogama wa lone wa ditemane le go tlogela boswa ka botsalano jo bo agilweng ka tlotlo tirisano mmogo le tshepo magareng ga lefatshe leno le khamphane ya Beers. Today we're not just signing a sales agreement, we are reaffirming a legacy of trust, of collaboration, and unwavering commitment to the prosperity of Botswana and of Botswana. But we also recognize that the diamond industry and our diamonds are not just about Botswana or Botswana. We recognize the important role of leadership that Botswana plays in the diamond industry, and therefore the significance that this agreement brings and it means to the diamond industry world over. Tloa go saena tumelano e o ne o tshwaretswe ka Orapa House e neng e dirisiwa ke khamphane ya Botswana Diamond Value Company go tlhotlha ditemane bogologolo le fa go ntse jalo dipolelo ka dikgang tsa ditemane tse di kgatlhisang tse di diragetseng mo dikagong tse go tlhalosiwa fa di ka thusa go bapatsa lefatshe leno kwa mafatsheng a sele. Wa me Mokgatitswane, BTV News. Morago ga merwalela e ntseng e apesitse lefatshe leno dikompani tsa monogae di tsweletse ka go isa dithoto kwa ofising ya tautona go thusa bao ba ba milweng ke merwalela. Dikompani di le 10 le bosupa di setse di thusitse ka ditlamelo di akaretsa dijo, madi le tse dingwe mme di supile maitlamo a tsone a go thusa ka nako e thata e di supa fa seo e le sengwe sa se ba tla tswelelang ba se dira mo isagong gore le tsone di nne le seabe ka jaana ba ba amegileng e le babereki ba bone. When such a disaster comes,
it is prudent that as an organization we look around what we have so that we can contribute to support those who have been fallen by the disaster. There's no one who had planned for it. Even the government requires us to assist as such at such a time like this. So as an institution, we have realized that there are a number of things that people are in shortage of, including blankets, including food and vegetables and even relish. We have donated food hampers, we have donated body polish, cooking oil, everything that you may think of that is of everyday use because I think I was looking at the trending videos across the country. I saw a family of 2. So you can only imagine le phata la le hatsi le temothuo le mo maikaelelong a go nonotsha botsalano jwa lone le mhama o ikemetseng e le maiteko a go atolosa ditamelo le go ipaakanyetsa maitamo a mašwa a dithabololo. Mothusa tona wa lephata leo re Edwin Dikoloti a re mo nakong e mo go yone sekgwama sa puso se santseng se le ko tlase go botlhokwa go nna le tirisanyo le batho ba ba tlhaloganyang tebelopele ya go direla setšhaba. O buile se ka mosupologo ko phuthegong ya bana le seabe ya malatsi a le mane mono Gaborone. Ke letleletswe Somolekae o na le ko. E ne le la ntlha lephata le le kopana morago a go tshwaragangwa ga maphata a ditsa le temothuo go nna lephata le le lengwe. Ka seo ga supa go le maleba gore lephata leo le kopane go bona ka fa ba ka bereka mmogo ka teng ba itebagantse le ditiro tsa bone pele ba kopana. Puthego e ne gape e thusa gore lephata le letle ka maano a go diragatsa tsotlhe tsa ba di ipeileng pele ka ditlamelo tse di teng gore di tswele itsholelo ya lefatshe mosola. Government resources alone are no longer sufficient to fund all our programs. It is imperative to expand our reach beyond our immediate horizon, seeking strategic partnerships. Puso ga e sa tlhole e kgona e le nosi go botlhokwa gore re nne le ba re dirisanang le bone go diragatsa maitlamo a rona a ditlhabololo. Re tshwanetse re nonotse botsalano jwa rona le makgotla le makalana a mangwe. Re lebile go dirisana thata le mhama o ikemetseng gore re kgone go thama mebereko. The sector is a key driver of economic growth and job creation. Lephata le la mangwe a madirelo a botlhokwa mo itsholelong la supa le tsere maikemisetso a go oketsa seabe sa bone mo itsholelong ya lefatshe go phuthilwe dipoelo go tswa mo mehameng. Yang re batla research and development ka mpo di tlhotlhomiso tse e leng gore e tare ga di sena go na di diro go bo go dirwa go tshimong go bo go dirwa mo matshilong a batho gore se ka nna selogela se se nnang mo thogong kana se e leng gore se nna ko university yaanong ke nngwe ya diphata tse re eletsang gore re di tswale mo thulaganyong ya gore lephata la temothuo le simolole go tikela mo go boketenyana go gaisa ya ka halne le dira mo dingwageng tse di hitileng mme ebile re lebile le gone gore kana tota lehatshe ya ka ha le gore gongwe re ba re eletsang gore bate go bereka le rona ka kwano ha e le gore ke tsa temothuo ga ke ga lengwa mo phegong gore go lengwa hatse ba ba tshwereng lehatshe ba boelo ke seng. Morago ga gore lefatshe leno le tsetsetso ya go simolodisa mhama wa dipeo le menontsane e ne ya nna yone nako e maleba ya go betla tsela ya go ya pele mo maitlamong ao. Re eletsa gore re nne le dipeo tsa rona re di somarele tse di ka dirang dijo tse e leng gore re itse gore di ka re siamela tse e leng gore gongwe ebile le ha re ya go gone ko dilong tse di tshwanang menontsane re dirisa menontsane le tseo tse e leng gore re ka siamelwa mme ebile ya re ha re tswa ha re rekisa go bo go nna le batho ba e leng gore ba eletsa gore ba je dijo tse e leng gore di dirisiwe ka menontsane e leng gore e natural kana organic. Bana le seabe ba ne ba rotloediwa go itlama sešwa mo go diragatseng tsotlhe tsa ba di ipeileng pele ebile ba tshwaragane go tlhomamisa katlego. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Re tswelana mothoiso khansele ya toropo ya Gaborone e tsweletse ka go ntsha matlakala mo mekgwatheng e metsi a pula a fetang ka yone morago ga merwalela ya bošeng. Ra toropo wa Gaborone re o arabile motlaleng re khansele e rulagantse babereki ba yone le dikatakata go sela matlakala go phepafatsa toropo. Ke o lekwela re dipotsane.
Ratoropa ga borona re pele ga merwalela khansele e setse e thapile dikhamphane tse di ikemetseng go tsaya matakala ma mahelong a beilwe mo toropokgolo. Re motaleng o ikuela mo banning ba gaborone go thusa go sala matakala mo dikgotaneng tsa bone bogolo jang a hithelwa mo mebileng e dirisiwang ke setšhaba. Re sela matakala toropo yotlhe ka go lekana mme tsa tlhoma motshepolo tse di tlhokang agency le dimelone agency e leng gore di a deserve. O ka dumela ba le nna gore gompieno ka mahelo a tshwana le gausa le bonanogang bo block 6 bo block bo phase 2 o tla itla dikatakata tsa rona di ntse di hemo se malapeng a batho a leng gore go na le metsi a tla bongatetse mo mokgwateng a dirang gore anong a trapper leswe le dipampiri diplastiki ga mmogo le di-box mme yanong gone mong ka bogone mong go go re thusa gore ga ba dira jalo metsi ao ga heta go a oma bere ka kgona go tsaya leswe leo ka dikoloi tsa rona tsa khansele go latela gone lehelong le le lona matlakala. Khansela ga borone ta thiba dikhuti mo ditseleng tsa toropo. Re se ka ra re reactisiwa ke gore gompieno go pressure ya gore batswana ba o manna kganya gore ga ba tsamaye sentle mo ditseleng ta bore petšha go petšhanyana mo go ta bo go nyelela ga go ta mo sarasaranenyana kana letsatsi le le hepeletseng ga leta go a nyerologa jaana gone mongwe ga gore berekele mme ke gore re followe se ba engineera ba rona ba re se neelang e le bogakolodi re be re dira gore re dira go ga se nnela ruri mme ke gore mo e le gore ke maikelelo a rona re le toropokgolo ga borona makhanselara a me le bone ntse ba bua puo eo ke bua puo le nna ebile gape ke batla go tsamaisa gore go nne ka tsela ntseng jalo ga ke bua le maengineera a rona. Re motaleng go pa setšhaba go dirisa mabolokelo a matakala a beilwe mo toropong go na le go a lathela gongwe le gongwe ebile a ikuela mo bakgweetsing go emisa mokgwa go latha matakala ka difenstere. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television ga borone. A re ntse re a le tsone modulasetilo wa khansele ya Kweneng re ontefetse Rankhibidu o gwethile makhanselara go tswa ka mananeo a tsepameng a dithabololo a ka tsengwa mo lenaneong la dithabololo tsa dikgaolo. A bua mo phuthegong ya pone ya khansele kwa Molepolo le Bošeng re Rankhibidu o supile ha ka lenaneo le la dithabololo khansele e kgonne go dira ditiro tsa dithabololo di le 365 tsa madi a hetang 138 million pula tse dithabolo tse matshelo a batho ba kgaolo eo. Abigail Samson ka dintlha. Re Rankhibidu a re lenaneo le la ditlhabololo tsa dikgaolo le na le seabe se se kwa godimo go dira ditiro tsa ditlhabololo tse di potlana le tse dikgolo di tshwana go aga ditsela. A re ke ka moo go le maleba gore makhanselara a itse ka tse di tlhokagalang mo kgaolong gore ba kgone go di tsenya mo mananeong a tshwana le ya. I would like to plead with you all honorable councillors to assist ke a le kopa lotlhe ba tlotlegi go netefatsa gore mo isagong le sekaseke mo go tseleletseng go ntsha ditiro tsa ditlhabololo tse di maleba tse di tla tsengwang mo lenaneong le. Ke itemetse gore le ntswa re aga ditsela re na le go lebala kgang ya go aga mesele ya kgopo ya metsi a pula mo godimo ga moo metsi e mengwe ya rona ga ena dipone mo ditseleng. Ke ka moo mathata a tshwana le a tshwanetse a buelelwa mo lenaneong le bogolo jang jaaka re le mo pakeng ya dipula. The next proposal is now the current leaf flows are highlighting these problem areas. E ntse e le mo dikganyeng tsa ditlhabololo mothusa molaodi re Kabelo Moletsane a re mananeo a tshwana le a ditlhabololo tsa dikgaolo la itebagantseng le go tlhabolola metsana e kgakala ditlabelo a tlhabolola matsholo a banni ka go ba fa ditiro. Mr. Chair, we have 4 projects which are cooperative. Palologane re na le ditiro tsa ditlhabololo di le 4 mme mo go tsone tse 3 di kgonne go hira banni ba lefelo leo ba le 16 le kwa motseng wa Kweneng re na le ditiro tse di kgonneng go fa batho ba le bosupa mmereko. Kweneng, Mr. Chair, we've got 3 operational projects employing 7 individuals. Mo go tse dingwe Rankhibidu o supe botlhokwa jwa tshwaragano e tsepameng le dipuisanyo gareng ga bana le seabe ba direla puso boeteledipele jwa motse le banni go rarabolola dikgwetlho tse di lebaneng kgaolo. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. a re gabolele ko DRC mosekisi wa kgotla-kgolo ya ditsheko ya mafatshe Karim Khan o gorogile kwa Democratic Republic of Congo go tlhotlhomisa ntwa e tsweletseng kwa botlhaba jwa lefatshe leo baeteledipele ba mafatshe a Afrika ba maloba e bong wa Kenya Uhuru Kenyatta, Ethiopia hale Mariam Desalegn le wa Nigeria Olusegun Obasanjo ba tlhophilwe go nna batsamaisi ba thulaganyo e ntšha ya kagiso le ke lekgotla la mafatshe a kwa botlhaba le lekgotla la mafatshe a SADC. Khan o tla kopana le tautona wa DRC Felix Tshisekedi, matona a puso, moemedi wa lekgotla la ditšhaba le ba ba milweng ke dintwa tseo. A re tswara gone go motho etso re gabolele go tsa metshameko studio.
bongwe ke bobedi a ke leboge kgaitsadi a ke kgomotsego ga mmogo le morwarre re jibane ba go tshwere sentle ka dikgang tseo tsa nako ya bosupa sebaka jaanong ke sa dikgang tsa rona tsa metshameko ke bitso la gote city ke aga kwa mme dikgang tsa rona di eme jaana e tla re mo pakeng e tlanya 2025-2026 ya kgwele ya dinao le go tla Botswana Football Association le tsenye mo tirisong maranyane a video assistant referee kana VAR go ya ka moeteledipele wa batshwara diphala kwa lekgotleng la Botswana Football Association Phodiso Rasetshoga go simolodisiwa ga maranyane ao go tla tsisa kgolo mo seemong sa botshwara phala monogae ka go somonela kwa gona tsere dintlha le ene e re ka mafatshe a kgaolo ya borwa ya Afrika a tsweletse ka go itepatepanya le dithabololo tse di tannang teng mo kgweleng ya dinao di akaretsa tiriso ya maranyane a VAR a tiriso ya one e sa le nyorolwa semmuso ke lekgotla la FIFA ka 2018 lekgotla la Botswana Football Association le lone le bone go tshwanela go ikitaya ka thupana gore le seka la napoko ja morago yo dintša di a bong di mmone presidente wa Botswana Football Association ile a ntse a tsamaya a kopana le balekane ka ene le ba other stakeholders ba key stakeholders ba bo COSAFA le bone ba FIFA a tshwara puisano le bone tse leng gore di re kgonisa gompieno gore re be re ka nna le yone VAR mo setlheng se se tla re ne ra kwala la FIFA be ya araba karabo tsa rona ka gore re nne le meeting wa matlhagola tsela ba ileng gore ba tla be ba re tlhagolela tsela mo tirisong ya VAR ke project e leng gore we are embarking in e leng gore re batla gore e re tse re ise go mo botshwaraphaleng moeteledipele yo botshwara diphala a re lekoko la FIFA le COSAFA le solofetse go tla go thusa mo go ale moro wa popota ka tiriso ya VAR batla gore tlhatswetsa gore project e tota ene e tlhokagana le eng thata mme ba ileng gore ba tla be ba tseneletse meeting ke ba di ready ba Botswana Football Association go re tla be re na le baemedi ba tsa madi re na le ba competitions re na le ba IT ba rona go tswa ka kwana mme re laleditse le ba Botswana television ba botegeniki ba teng gore le bone ba tle go itheeletsa kgwele ya dinao ya monogae ya go ungwela go le gontsi ka go inaakanya le boranyane jo go tla tsholetsa standard le quality ya referee mo Botswana in terms of recruitment e tla nna thulungwe ya go leka gore re ngokele botshwaraphala le bone di sponsora ke tsela gore ano ba tla nna le tshepo mo botshwaraphaleng ba rona e be ba tla ka palo tse di go godimo ka gore quality ya motshameko e tla ya go godimo go solofetse gore bopakeng ya 2025-2026 maranyane ao a bo a le mo tirisong mme ditekeletso tsa ntlha di solofetswe ka metshameko ya kgaisano Orange FA Cup ya paka eno Kagiso Morelekwa PTV Sport Gaborone me re ntse re le mo tsa kgwele ya dinao morago ga go tlosolosiwa ga metshameko ya leki ya FNB Premiership ntateng ya dipula tse di neng di go somana bošeng mo lefatsheng leno ka bophara ofisi ya Botswana Football League e rulagantsa metshameko e le mebedi mo tsela gompieno go kgarametsa metshameko e saletseng kwa morago go rata moeng garang ga metshameko eo e le wa setlhopha sa Matebele jaaka setlabo sa amogetse sa Motšhedi Center Chiefs kwa lebaleng la Botswana Public Service College go tsena mo nakong eno mo motshamekong e le 11 e kukantswe setseng e tshamekile e fentse metshameko e supa ya tshameka maleka gabedi le go latlhegelwa ke le 10 go kokoanya dintlha di le 23 dintlha di le 3 di tlhatlosetsa setlhopha sa ga Sean Connor kwa ditlhopheng tsa ntlha tse di ferang bobedi sa Motšhedi Center Chiefs ka fa letlhakore le lengwe se mo maemong a bosupa ka dintlha di le 31 go tswa mo diphenyong di le bofera bobedi maleka a supa mme se latlhegelwa ke metshameko e le meraro mo motshamekong wa tikologo ya ntlha bo mampudi ba pele ba leki ba kgwatisitsa Matebele ka dino di le 4-0 mo motshamekong o mongwe wa laboraro se se mo maemong a bofera bobedi ka dintlha di le 20 bone sa Orapa United se tsaya loeto le lelele go jala nala sa security system kwa Royal Area
kwa tlokweng. The Alarm Boys ba mo maemong a 13 ka dintlha di le 17 morago ga diphenyo di le 4, maleka a le 5 le tatlhegelo di le 10. Metshameko ka bobedi tla simolola ka nako ya 5. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. mme jaanong re di garela jaana setlhopha sa setšhaba se segolwane sa bomme sa kgwele ya dinao the MES se tla re tshokologong yene se ba se thulaneng le sa DR Congo mo motshamekong wa tikologo ya bobedi wa go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya sejana sa Aforika sa bomme sa ngwaga o tlang kwa Morocco. The MES ba mekamekana le DR Congo ba sena go latlhegelwa ka dino di le 2-0 ka la bone yo fitile mo motshamekong wa tikologo ya ntlha kwa Francistown. Setlhopha sa ga mokatisi basimane botlhe Alex Malete se tla bo se beile mo batshameking ba maitemogelo a kwa godimo ba akaretsa motshwara dino ebile e le mokapteni wa setlhopha se dila Meboseja. Motshameka pele ke itumetse dithebega mmogo le motshameka morago lone ga o fetoge. Mofenyi wa tikologo ka bobedi ka kakaretso o tla thulana la Aforika Borwa mo tikologong ya bofelo ya go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya ngwaga o tlang kwa lehatsheng la Morocco. Motshameko o tla tshamekwa ka nako ya 5 mo tshokologong kwa toropong ya Kinshasa. Re leletsa basimane botlhe Malete le setlhopha sa gagwe masego le matlhogono le mo motshamekong o re dumela fa ba tla re tlisetsa phenyo le boitumelo e le jaaka re tla be re tla ka bokhutlong jwa dikgang tsa rena tsa nako engwe tsa nako eno tse dingwe tse di tla latelang ke tsa nako e roba bobedi mo nakong ya gompieno a ke lemoge morwa re Tshepiso yone a na ra dikgang tse ka puo ya diatla moso o montle. Physical violence is the most prevalent form of violation suffered by children in Botswana, with